Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nasyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin amma ba'du. Sinina toma-toma labikang sidang jamaah subuh yang kena masifung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini lo nikmai pada ipangol ati mapacingi pataraka itanra asutur kata lo risesi arajana pung Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena pamasina pung Allah ta'ala, papinyaman na pung Allah ta'ala, sehingga pada subuh hari ini hadiriki ribola malabin na pung Allah ta'ala untuk papole dua telu pakasiwiyang terutama na sabab pung Allah ta'ala mariangi tepat matugang kerilalan na aroe. Maka dengan nikmat itulah insyaallah akan mengantarkan kita untuk mencapai sebuah tujuan hidup fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Salawat wa patutama sari alaihi malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rilalan na iya waktu baraka iwe. Ang kedua perkara milik orang pengaki terkait dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama, pakasiwiyang ibadah puasa. Yang kedua, pakasiwiyang zakat. Rilalan na aturan malabiin, tentu melewat ni yang kalingan na rekutami ular ramalangi. Ayat na pong Allah subhanahu wa ta'ala, sering kita mendengarkan, bahkan wat dijaji maka dayapla iwi ayat iwi. Maka day pong Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dilalan na iya ya ewe tentu ipaham adecing. Maka dia perintah puasa yang kena perintah ngapung Allah Ta'ala lokori sisi na atanna. Nitia mencari pakutan dari sesita maka dia ia puasai apakah ditujukan untuk semua orang. Di sini narupatau rilebo na iya wetaneng. Ternyata di awal ayat puramituni napato pong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pong Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sinin atau matappa artinya tau matappa ini yolli papule iwe pakasiwiyang iwe. Makanya biasa orang pemakade to sukuru maraja tulori pong Allah Ta'ala rigaw ang kana ang kamo tappa nariyang ipong Allah Ta'ala matugang karilalan na aroy. Sinin na tau matappa di nakada aya ayuhan nas sinin na rupatawi. Bahkan di nakada aya sinin na umasalang. Tapi napato ipong Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, sinin na ito matagpa. Maka dapat ada na andai guruta, tau matagpa, yol lipapole, iyewe pat kasiwiyang iwi,
Nasaba iya tu tau matapae, tau kami nam magampang, tau kami nam malomo, napigaw perintah pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika perintah puasa ini dilaksanakan, ang kadece na tampu risese na tau ang pigaw eh. Nasura ki pong Allah ta'ala matuansa, ang kaakatan. Ternyata salah satu di antaranya adalah ketika puasa ini dilaksanakan, maka kita akan mampu membendung yang namanya hawa nafsu rilanna wa takkaliwi. Diga gawat di malakdak mat kasolang di lalanna wa takkalina idi rupa tawi sangadinna hawa nafsu eh. Digagap pasisalay taw manlo biningangi. Digagap pasisalay tawi masilasurang. Digagap pangiwangi tawi makbalibola. Digagap pasigajagajang itawi palagi itawi. Banna hawa nafsu ang kadilalan na ati. Terima cuma coba. Persoalan sedikit saja dibesar-besarkan. Kenapa? Karena hawa nafsu. Betna yulimewe ero hawa nafsu dilalan na watakkalin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan ibadah puasa. Sehingga ketika bulan Ramadan itu tiba, tentu mega baraka melo ilolongan. Ternyata 20 melo na tama ular Ramalan, ang kamitoni tanda-tanda na tau ang kewat di lolongan baraka rilalan na yero puasa. Ular Ramalan 20. Kenapa nasabah? Oke ular raja napak guram itu nabita si dia pelo doangan. Maka dia nabita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Puang, berkahilah saya ini di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah saya pada bulan suci Ramadan. Jadi oke ular raja napak guram nabita. Sehingga mak darari kini di rupa tahu si mata melo doang. Makanya tuh syukur maraja lori pengalat ta'ala angka mohan pada biri ki ular ramalan. Diga gajaminang risesena di rupa tawi. Maka daki aja na jolo wakasiwiya. Aja na upat kegune jauh ular ramalangi. Ular ramalapi matu mangoloin apakah malak dan makasiwiyang. Diga gajaminang risesena di rupa tawi. Maka da edapi ular ramalang mangoloi. Tidak ada jaminan. Angka sila surah salata. Tami ular raja di napadi kasimak darari melodoa ri pengalat ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Puang, berkahilah saya ini di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah saya pada bulan suci Ramadan pada pedi lalu kak kasih puang ular ramalan. Ternyata tami bulan Sya'ban rewa iri pamasina pengalat ta'ala. Angka toro kasimak darari. Puang pada pedi lalu kak kasih ular ramalan. Melo kapakanjakiwi, melo kapamegay, melo kapakasingin, pakasiwa kalori ini puan. Ternyata, seso melo na tama ular ramalang, rewa ini pamasena pengalatana. Bahkan iya koto melo makita, taliwa galak natawe, taliwa madisin natawe, iya ko pakita mata, maka dakit depa baja mati. Tapi yang namanya kematian rahasia na pengalatana. Ang katomatota sahabat tahu bilok ka taliwa galan na ito yito dia to makada matay nekia irwat pero magi na mele nakokko kompura nalo galungi matangangi matkompro ko galungi magi na majana satdig okko matoro galungi rewa iri pamasina pong Allah subhanahu wa ta'ala dena kana to makada matay mato ko galungi taliwa galan. Sehingga perlu kisi mata syukur meraja. To mati kalau kuriasanya mati. Mumpung Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk datular ramalan. Sehingga ketika lolongan ibaratnya, pikir carana, na to Mario bawa na kota kapular ramalan, angkan itu na jaminan na nabita. Angka jaminan na nabita. Nigi gitu si mata Mario marannu na sabata kapular ramalangi. Haramallahu jasadahu ala nira. Diharamkan jasadnya najis api neraka. Diharamkan jasadnya najis api neraka. Nario-rio bawang ini tomat-tomat. Cuma menjadi patutan dari seseta makadae.
Iya garo sinin na tau Mario ina sa bata kap ular ramalang nakan na iya hat desa ternyata tidak. Mak dupa-dupa tau Mario nariko takap ular ramalang. Angka tau Mario nariko takap ular ramalang. Mario mina sama makna we tarala si matu jalan koteku. Tarala si matu pisang ijo ku balik-balik na bawa tu nawanaway. Tapi di na nawanaway rumah kare iya ko takap matu ular ramalang oda piwoy kasina melo kapakan jadi pakasibiak di na kana pikiri kiro. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini Mario maran takap ular ramalang nasabak melo pakke guna merencing wattuna imma gi pakan jati imma gi pamege imma gi pakasini pakasibian nalori pong Allah subhanahu wa ta'ala. Niki kata sabarina. Beto siya na Mario. Malakdak to siya masara nariko takap tular ramalang. Ya puti dito Mario. Ang ngamitik de Mario makada Mario na sawa makadarana bal niki ang kataw malakda masara. Magi na malakda masara nasaba turi na pikiri ki Andre. De situ Mandreso de situ Makalawang. Malakda na nawala. De situ Mapelo de situ Matole. Iya mo pero pilok na melo ni países sosiwan. Gangkan na turi na pikiri kiwi. Tat deng ibaraka na ular ramalang. Jadi malakda masara. Jadi jangan kamak kada takap ular ramalang. Ang katao malakda dia masara na rito takap si dia waktu maka si dia lori pong Allah Ta'ala. Malakda masara. Jangan kamak kada puasa. Waktu sempajan lagi ko takap taliwa sarana. Taliwa sarana na ko takap waktu sempajan. Magi na malakda masara na sabat tori lino bawang matruli jama. De pa na sampaja subuh loni pasae. De pa na sampaja subuh lay galungi. Tori matangang ima jama dan sebagainya. Lalu ngidino bangi tahu waktu loro natandro-tandro pak bangi. Loro si lolo na di de pa na siya galay kumpro. Loro si lolo na pura loro basi tahu ya tadi asarasi. Tandro-tandro pak bang maingat mo ya tapi ko masigi. Maingat mo ya pak bang. Si lolo na pura loro asarasi pura asara mengeribis. Natandro-tandro pak bang padahal alina di namanya. Nama kanja cenir na jangi. Tame waktu loro bang itaw tame waktu asara bang itaw. Makanja cenir nekia nasabak dino bawa materu di namanya. Alina di namanya. Iya pamatu na rewa iya ko pura imatu ikawan niwi. Tate arua tate asira. Di nagagapak kasibian nulit pigaw. Magan nasabak matakpo ini. Jadi di gagapak kasibian nulit pigaw. Jadi saya kembali ke pokok persoalan. Maka da ilalungi barakan ular ramalang. Na alabineng pong Allah Ta'ala. Melo imapitangi baraka na ular ramalangi. Na melo manat tau ular ramalang sito materu-teru. Melo itaw ular ramalang sito materu-teru. Maka de nabita. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. La tamannaw an takuna sanatullaha Ramadan. Alabineng inasang umatku. Nisat desing angkai baraka angke na tampu ular ramalang. Melo ular ramalang sito materu-teru. Beneng inapita pong Allah Ta'ala yero baraka. Jadi melo ki ular ramalang sito materu-teru. Biasa nang kamakadawe manang ka sito si matapu. Iya lagi si ulang itu mapuasa. Tanyana apa tu? Upan na piya jelat tu. Tapi ini terimanya makini nawa itu mapuasa. Nasa batap pa. Di nilesa dila si lolo na purki mapuasa mana kata pertama ni hari yang ke-15. Terima korot ya. Di nilesa di. Tapi iya ro tahu. Di meto na makanja tapat na piga iya pakasibiangnya. Upan na piya jelat tu. Upan na pitama 20 serata 30. Melo nak malapa. Terina nawa-nawa mana ngero gage. Tapi makanya itak peta ini Mario marano kinasabata kapular ramalang kan ada ini nih sadinya waktu elisari bahkan ini tidak lawi waktu melo capular ramalang tidak melak kisah di masara magi na to masara melo si kasih lab ular ramalang oda timoga je kasih ya ular ramalang menguloi kan teri antusias tori macam ni ngati makasibian tori angka motivasi makasibian lo di pengalatan. Nasa bateri pikiri ki maka dayan kamoga kasi oda pimoga di ular ramalang. Biasa ki matanga-tanga makita lo yolo ki to gili-gili gilo mondi to gili-gilo kana lo kiri. Biasa makapesa ki maka day
iyero kasi taulaba ang kamupi kasi amureku wewa si dende lo masigi makberi jama makukide ni gagar rewa ari pamasin na pangalata. Biasa to kiman nawanaw kasi taulaba ang kamupi kasi amu anak ko si bawa mo pa kasi si gande mo pa mamu torolo masigi makberi jama dini gagar kasi gande ka magi rewa ari pamasin na pangalata. Ang katoro kasi makadawe kasi taulaba ang kakasian anak ko madani turi o dende kasi lo masigi makberi jama dini gagar na sa bariwa ari pamasin na pangalata. Biasa manawanaw si makoro sehingga iya kumanaw si makoro turi ang kamutipasi di wag milo kapat gune wattu. Jadi milo kapat gune wattu. Sehingga baraka milo idapi rilalan ular malaki. Selain na sabab baraka milo tokki idi rupa tawi lolongan iriasangi pamasi. Melo ki lolongan riasangi pamasi. Kega yasa pamasi yasangi pamasi hidayah. Na iya hidayah para lipaham adici. Makina para lipaham adici makanya iya tu riasangi pamasi tania pak berena rupa tawi lokori pada na rupa tawi. Tania pak berena idi rupa tawi lokori pada tar rupa tawi. Tania idi wat di makada iya kalau witi ambok pudi na sampa jallo sala melo kak mari yang hidayah sarekua mengilo masigi mak beri jama tania idi wat di bapak kor. Di mi hana di to berusaha. Yoli berusaha ti. Ina tunak kada nabita baligu anni walau ayat sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Tapudang wi bawa tawi urusan melo na lo masigi de na melo lo masigi urusan na pung Allah Taala itu. Yang penting lepas pasang itu we lo ki mabiri jama ri masigi na yite tuda ko bola-bola dan sebagainya kabi bang itu we masigi itu lo mabiri jama. Ang katoro kasi tahu tali wakat do na we iya kole pudangnya ada maka daloki masigi mega to ha papi balina tollo mas sempajang mega to pak balina malupung tidong idina sempajang mega to ha. Jadi mega papi balina iya tahu makku sebenarnya tahu makat do. Tahu makat do? Makku ni iblis laknatullah dimasukkan dalam neraka untuk selama-lamanya nasabah apa? Tania nasabah pelanggaran nasabah kadona. Ang kanang kawat tu siru untuk Nabi Musa alaihi salam si bawa iblis laknatullah. Iro iblis no pudangi Nabi Musa alaihi salam. Maka da Musa dega mumelo pudangi pong Allah Taala maka dega mumelo dampang ang Nabi iblis maka Nabi Musa nasaba bila na Nabi Musa mampu berbicara dengan Allah maka da taromo iwang ulaki. Jadi mangole Nabi Musa na pudangi pong Allah Taala maka puang ang kaji kasi parilon na iblis laknatullah maka dega gari tamilo dampang ang isitangi. Maka pong Allah Taala Musa podang si tangi makade melo muka mak dampang itu yang penting melo ko suju o kuki buru na nabi ada. Na iya si tangi tau na bacila da nabi ada. Na podang itu rewa ini Nabi Musa na podang itu mang iblis laknatullah makade angka na jawaban na pong Allah Taala makade melo mo igere mak dampang iki yang penting melo ki suju o kuki buru na nabi ada. Na iya iblis itu na bacila da nabi ada. Na podang Nabi Musa makade Musa, pudangi pong Allah Ta'ala makade, sedang katuwe Nabi Ada le suruh kasujud dia umelo, lap-bilap na rekomate ni. Jadi yun na yan sa makatoy. Jadi, ala binengi na sa batu bai, taniya to na sa pelanggaran na, iro, setangi, ipatama rin na rata jahanam, kakal salama-laman, tapi na sa bakat do na. Denseng gimelo makada, iya pala kumapako rin na sa pong Allah Ta'ala taro ni. Tapi kadona di sisa-sisa na melo mabangka idan sabay kasumbukannya akhirnya menjerumuskan dia ke dalam rilalan na neraka jahanam untuk selama-lamanya. Jadi saya kembali ke pokok persoalan. Maka iya tu ria sangye hidayah pak berina pong Allah Taala lokori atana mayasa ina kelori. Itu mina kelori. Makanya malewa orang pe maka iya tu di rupa tawe dena yulle makasiyang lori pong Allah Taala amo mak beli bola ki masjid amo mega waram parata amo tali wak galata ye kodega gatappa matugang karilalan naro mustahil yakin dan percaya de na yulle makasibiyang elo ripong Allah subhanahu wa ta'ala nasaba tappa tanya pak birina taulini pak birina pong Allah Ta'ala ang kasi diriway arang pay
Ia riwayat ketika amurina Nabi ta riasanya Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut. Tempona ipamadang amurina Nabi ta riasanya Abu Talib, ia ko matutana makar iro Abu Talib amurina Nabi ta, ia ko yokke Nabi ta si bawa amurina, diga gawat dipat diriwi, diga gawat dipatapay di ma amurina Nabi ta, ia ko kami amurina ni si bawa. Diga ka pak mito wat pero kafir Quraisy lokori amurina Nabi ta Abu Talib. Jadi ia ko yokke si bawa amurina Nabi ta, diga gawat dipatapay di ma Nabi ta. Nekia apa yang terjadi? Tempona pemadang amurina Nabi ta Abu Talib ternyata tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mati dalam keadaan kafir, mesti kasih nyawana Nabi ta. Nabatina Nabi ta maturaga, mesti nyawana Nabi ta mati kasih amurina, tidak bisa masuk Islam, dina ta masallang, justru mati dalam keadaan kafir. Nabatina Nabi ta maturaga ye. Napudangnya amurina Nabi ta amurina amure puade kalimat la ilaha illallah. Iya pematu matan rotan rokto, iya pematu mak dari risa dimundin na pungal latal. Batin na Nabi ta makuraga ye. Magi na makuraga Nabi ta, Nabi yaki makade mangkana akhirul kalam la ilaha illa dahalal jannah. Nigi to melepas capurangnya kalimat la ilaha illallah. Yakin dan percaya makade tamar surah pamasin na pungal latala. Cuma menjadi pertanyaan makade, apakah pada saat-saat sekarang ini kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah semudah kita mengucapkan ketika kita dalam keadaan sakaratul maut? Ternyata iya natanya masih merajana pun Allah Ta'ala mustahil kita akan mampu mengucapkan. Amo maponcomi la ilaha illallah. Biasa ke makarawi magampang mi maponcomi, tapi yakin percaya ini natanya masih merajana pun Allah Ta'ala mustahil kita akan mampu mengucapkan. Mati tamatay maringkalinga daw chiliye. Iya ko ang kataw ipamada lo kichele-chelegi. Batay na taw makuraga. Napakkulik-kuligan la ilaha illallah. Napakkulik-kuligan nabichikan nga ko daw chili ataw na. Pwede la ilaha illallah. Iya meha ko ilalang itaw kalimat la ilaha illallah. Aja na maripa. Apa taw li pamada? Ang kataw lalang la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Dinulitik kangi. Apa taw ipamada? Lambat la ilaha illallah itu mamak to layi te jolo magamuro de sino puade makada kisi la ilaha illallah itu mamak ko si depa la ilaha illallah iya ko marepa ni mapakoro turi lamba muki pudangi na depa natikangi tabicik bang ni makada Allah cukuplah kata Allah pudangi. Jadi makuraga ki nekia walaupun sebenarnya adalah pamasi boleh dipung Allah Ta'ala. Jadi iya roh amulin na Nabi ta, betul na Nabi ta makuraga. Nalalangi kalimat la ilaha illallah umberpuanda. Iya pematu matan retanda pemat dari risa rimudin na pung Allah Ta'ala. Sehingga tempo na makuraga Nabi ta justru nonno ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi. Maka dari pung Allah Ta'ala rilalan aturan malabiye, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah walaupun orang itu termasuk orang yang paling kamu sayangi. Pada waktu itu adalah amurina Nabi ta riasanya Abu Talib. Na iya pong Allah Ta'ala nariyang hidayah la kuryatana may yasha. Iya to minak keloriye. Bajak pun na pong Allah Ta'ala nisang niga atan na wat dinariyang hidayah. Niga atan na wat dinariyang hidayah. Sehingga ketika amurina Nabi mati dalam keadaan kafir tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, masih nyawana Nabi ta. Tempo na ledio amurina Nabi ta, justru Nabi maludah lokko air mandina, tempo na idio, maka de Nabi ta harangi nagessa apin na naraka, iya ko kamoy nasa ludana bercampur dengan air mandina, amurina Nabi ta pada waktu itu amurina Nabi ta yasangi Abu Talib. Namici kasih betina Nabi ta makuraga, namici maludah ke air yang dipakai untuk memandikan amurina Nabi ta. Napa maka dan Nabi ta harangi nagesa jasanya amureku api neraka selama air mandinya bercampur dengan ludah pada waktu itu ketika dalam keadaan dimandikan oleh amurina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini mapakor. Selanjutnya, iya na tu pasabar sini na tu mata malapikang kihadere. Ketika hidayah tepat naringi pung Allah Ta'ala engka, parali ipalihara madici. Kigaya sama kada parali ipalihara madici. Termasuk makada minimal makada turi pemigi mangkalinga cara-cara agama. Apa beda tu silengat tu tahu angkai malewak mangkalinga cara agama si bawa tahu dein mangkalinga cara agama. Silengan. Makanya tepat na iya di rupa tawi di na pada tepat na nabi-nabi. Iya tepat na nabi-nabi na pong Allah Ta'ala tidak lawi asoy tidak tatambi tepat na. Di na pada tepat na iya di rupa tawi. Al-imanu yasidu wa yang kusut biasa mendek, biasa nano. Bahkan biasa tabi. Angka mapakor. Makanya, berarti na pong Allah Ta'ala milo meriang idi laalan atau selama. Minimal, natari pong Allah Ta'ala ang kasih di waktu rilala natas simingwe. Tumangkalinga katok bajuma. Agi tak nera katok bajumai. Mengajak kepada jamaah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minimal, mancaji pak bulu-bulu tepat. Nah, itu nari sesena idi rupa tawi, terkada iya potolo kasih mak juma, terkada tolo milete unro matinro. Ang kata mo mak juma, la ilaha illallah. Iya pa dia namanya matinro na to, mangkalinya katok ba? Tali watinro na ang katoro kasih bulisa. Di pa ba dia wattuwi? Sakka ni cara, nagokang inakuha day pagkatok ba supaya selesai masih. Jadi ang kami to tong malisara, iya koloy mak juma, o ko sila pinapinto tudang. Iyo ko nasa disat ding niteta ni, napakido-kido ni pintu kiku. Napakido-kido mapakuro. Magi, nilai masih jari wapi malo, jama-jama linuna. Makanya, di namarigaga tu ibu. Iya ko ang kilakita pole makjuma, tatanay-tanay. Makada, pa. Aga na ko munangya pagkatubay. Iya kumak kada itu riya mo atu. Ada mulung itu matindro. Iya nak kada jawaban atau riya mo atu turin napahu. Kada kiloi matindro tu. Di na marigata tanay. Makanya mancaji pak pulo tepat. Sarikuan mangai di rupa tawi itu dimakanja ipak kasbiang elori pengalahu subhanahu wa ta'ala. Jadi batinan na pong Allah Ta'ala melo mitatan na madicing. Sehingga ketika puasa ini dilaksanakan adalah amal rahasia sebenarnya ini di rupa tawi. Kegaya amalan rahasia, biasanya ibadah rahasia antara idi ni tau makasibiangi si bawa pengalat Ta'ala misalnya. Makanya pengalat Ta'ala rampir dilalan hadis kusie as-saumuli wa ana ajasibi. Puasa itu untuk saya dan saya sendiri yang akan memberikannya. Dina pada sampajangi mereka ini sengapalanna. Sakka mereka ini sengapalan, tapi ibadah puasa yang kita lakukan, deni mereka pun Allah Ta'ala bawa misalnya si bawa ini rupa tahu angke melaksanakan. Nih kena kira-kira, iya kotor repot lo dimulai, total memulai, lagi goncingi boleh, total makamerai, lagi goncingi, tomalan anda tomalan wai, tominu. Tomasuma to ko saliwan natane kita maka da mapuasa mukiga, maka da mapuasa ka. Tapi tama kilala boleh to mande to minu deni sang. Tapi keyakinan tai di salangi ketika imam ini masih ada, to matapai dimanapun kita berada, di tempat yang paling terpencil pun, di tempat yang paling galak pun kita berada, pasti nisa pong Allah Ta'ala iya rogau-gau ta. Jangan kama kada gagawe atau kena bawang ati di rupa tahu mesti nisa pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi betul na pong Allah Ta'ala milumi tatano madiksi. Nasuro ki mapuasa. Maka daki iya ko pakita mata nasuro ka pong Allah Ta'ala mapuasa, melo iji kapa pong Allah Ta'ala pan rasa-rasa ka. De tuman de tumino tuman rasa-rasa. Iya ko pakita mata maka daki melo iji kapa pong Allah Ta'ala pan rasa-rasa ka. Tetapi kaya kinata maka de iya ko angka perintah nga pong Allah Ta'ala ada perintah tentu angka DC na tampu di sesi na tau pigawi. Iya ko angka larangan angka jana tampu di sesi na tau pigawi. Iya ro bawa kuncina maka de kuncina nasang ade guruta. Iya ko perintah yakin percaya maka de angka DC na tampu di sesi na tau pigawi. Iya ko larangan
Musti ang kajana tampu di sisi na topi gawi. Maka to ni pakas yang puasa. De na surah ki pong Allah Ta'ala mak puasa bawa maka damila surah ki man rasa-rasa. Jadi de na surah bawang. Maka daki anggap oleh butin na pong Allah Ta'ala. Melo mita ki madeceng. De na melo pan rasa-rasa ki. Bukti pertama. Maka de pong Allah Ta'ala rilalan na aturan malak yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul usra. Nah itu pun Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada hambanya. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesukaran di antara hamba-hambanya. Jadi segala bentuk ibadah nak beringat pun Allah Ta'ala, nak perintah pun Allah Ta'ala kuriatanna, pasti ada kemudahan riseseta. Coba itu tahu. Sempajang. Maka deki sempajangnya, iya sempajangnya, tak kode na yule mas sempajang tutong ewet diki mas sempajang tudang. Iya kode na yule mas sempajang tudangnya tawet diki mas sempajang liwu. Iya kode na yule mas sempajang liwu tak peringar raman di bawah. Tapi ko peringar raman di bawah dena na yule kaya sempajang amani kama pakoro. Itu soalan. Tapi aja tak kada, iya dia rokasi sempajangnya digaga pajana. Digaga pajana, ya apa tu nasa puasai. Iya nadapi terlalu pula sona, iya nadapi sudah selesai. Iya sempajangnya digaga pajana. Iya ko itu maka daki angka pawattu na sempajangnya nato pajai pejeto ni mandri papenya mana pong Allah Ta'ala makor bawa kuncina. Jadi kemudahan pasti ada. Yang kedua, nasuruh ki pong Allah Ta'ala mapuasa. Kan ada juga kemudahan. Matangangi mapuasa di lalana ular ramalangi. Nato pakai tapa malasaki. Tak puasa tak. Buat di leselema tu kupure ramalan kupure malapatawi. Perempuan yang sedang hamil. Maka di dokter ajak jolo tak puasa bu. Ditakutkan jangan sampai mapuasa ki. Mempengaruhi janin dalam kandungan. Mempengaruhi janin dalam kandungan. Jangan kemapakor ada kemudahan. Pura pimatu. Kawat dikimapidia. Setelah melahirkan. Diganti kembali puasanya. Kan ada kemudahan. Sakat itu juga. Kan ada juga kemudahan. Iya minawajikan ngepong Allah Ta'ala. Papole. Yasangnya perintah sakat. Iya ko nadapi waram parata si pasakaran. Nadapi di waram perangi si pasakaran. Napa wajib pasu. Kan ada kemudahan. Yang keempat. Ibadah haji. Kang iya minapuji kang ipong Allah Ta'ala perintah haji itu dilakukan dengan catatan bagi mereka yang mampu. Itu pun mampu ada dua persoalan. Persoalan pertama mampu dari segi harta warampara. Persoalan kedua mampu dari segi kesehatan kemampuan. Kako digaga warampara digaga maka-maka. Dito na wajib. Magani binengi pong Allah Ta'ala maka dah wajib mana tahu mendre imma gen ka waramparana imma gi macipi waramparana digaga warampara masih sakidi. Sedang kamelo ayan de baja kedai tau isi perri-perriki, magin tu mendre-mendre maka ada kemudahan. Jadi batina nang pong Allah Ta'ala mirwa bire kemudahan lo kuriatan. Bal setiap ibadah yang diperintahkan. Bukti kedua, pong Allah Ta'ala melo mita atan nama deceng, ternyata ia ko elampai akuram malakbit na pong Allah Ta'ala. Elampai akuram malakbit na pong Allah Ta'ala. Megala, sebenarnya pilodoangan na paguruang. Aga akata na pong Allah Ta'ala. Melo ipanya menyamang atan dari lino. Melo ipasalama ako akhirat. Jangan kamak kada okta akuram malakbit. Oko lagi hat desa na nabita. Mega pilodoangan na paguruang. Intinya apa? Melo ipong Allah Ta'ala pasalama atan dari lino. Pasalama ako akhirat. Meloy pasalama. Iya ko ilang pa aturan malati Megalat apilo doangan. Bahkan pong Allah Ta'ala sabalun napagura apilo doangan nasuro ki jolo melo doang. Nasuro ki melo doang. Iya na tinakada pong Allah Ta'ala udah uni astajib lakum illau quriya saya akan kabulkan doa. Jadi betina na pong Allah Ta'ala maka deh illau quriya berdoa kepada aku saya akan kabulkan doa. Walaupun sebenarnya menjadi masalah di seseta maka dia iro idi taulino ang kalasata.
Kegaya selasa, iditono parallu, iditono masika. Tomilo dari pungalatala kasih puang, ariang kasih motor, aliang kasih motor, aliang papi dalle. Pure milo doang, tappa melo yang kasih lolona, tendo ipole tappa si lolona. Iditono masika. Iditono parallu, iditono masika. Walaupun sebenarnya itu, walaupun Allah mengatakan, Illa Korea, saya akan kabulkan doa. Kenapa ada orang tidak dijabah doanya? Panguluta Abdurrahman bin Adaha itu mengkategorikan maka dia angka arwa passalam nasabari nasaba dini terima pelodongan nasi dia atau dari pengalat ta'ala. Jadi aja tak kada mai dia kasih pengalat ta'ala maka ton na melo doa mai dia nak terima pelodongan tu. Kapesa jolo alita. Kapesa jolo alita. We kasih asuan ni kami melo doa magi na terima tomo pe kasih pakilenok we. Tari baru sahama toka, loka makbalu, bangkar roka, aga oleh ja iya marutu aga wakatan iya rapa magi nanti kami matu jadi macam malinopo. Tak pesa tak magi pengalatala dina tari pelodong ta. Ternyata penguluta Ibrahim bin Adang itu mengkategorikan delapan. Salah satu di antaranya maka deh tahu angke mapa dua angka na sumpah sangadina pengalahu subhanahu wa ta'ala. Jadi ia kumilai tataya dia nagagawat. Jadi saya kembali ke pokok persoalan. Lampa-lampa aku ramalabih megalak dat pelodongan apa grup pengalata. Nasuruh kijolo melodoa udah uni astajib lakum. Illa Korea saya akan kabulkan doa. Kemudian napa guru sisiage egana pelodongan. Na egana na pelodongan. Na sidi bawa pelodongan. Pak kolik-kolingi imma gitu pura masam pejal 5 waktu. Imma gitu pura masam pejal sunnah. Na tarima badejingnya pengalata namanya aman di taulinoe. Kegaya sama jama, menyaman ya atau tunggu tahu kulina atau selamat tu akhirat. Nadi naga atau di napalai pilodongan iwi. Mapamula anak tika iran apalah mana letu matu atau wi. Di napalnya napalai ya paturi napa kulik po iman. Rabbana atina fid dunya hasanah. Puang aringa kasihannya menyemangat tuo korilino. Wa fil akhirati hasanah puang aringa kasih asalamat tuo ko akhirat. Wakina azaban nar pabele lalo ka kasi pole ripacalan na api neraka maponco pelodongange talumi bawa pasalang puang aringa anya menyemanga wakolino aringa asalamatang oko akhira dan nia pasalama ka pole ripacalan na api neraka menyemamana ki idi taulino. Dan inilah harapan kami, mudah-mudahan segala bentuk ibadah yang kita lakukan insyaallah napak barakai pengalat ta'ala wading iman jadi saba natos pada engkau menyamang atau ngatarilino selamat mati di akhirat napung Allah subhanahu wa ta'ala. Tak dampanyika, narikong kadaku tak pesalah. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.